салом тамошобинони гиромӣ, хушомадед ба шабакаи мо. имрӯз мо шуморо бо муҳимтарин хабарҳои рӯз ошно месозем. беш аз 38 миллиард рубл ба буҷаи Русия аз фурӯши патентҳои корӣ. зимни суханронӣ дар шӯрои Федератсияи Русия вазири корҳои дохилии ин кишвар Владимир Колокольцов иттилоъ додааст, ки аз оғози сол аз ҳисоби фурӯши патентҳои корӣ ба муҳоҷирон ба буҷети Русия беш аз 38 миллиард рубл маблағ ворид шудааст, ки нисбат ба нишондодаи соли гузашта қариб 1.5 баробар зиёдтар аст. дар ин бора РИА Новости хабар медиҳад. қаблан зикр гардида буд, ки ҳаҷми даромад аз муҳоҷирон ба буҷети Москав аз бахши нафту газ ҳам зиёд шуда, нисбат ба ҳаҷми даромадҳо аз андоз аз фоидаи ширкатҳои нафтӣ 2-3 баробар бештар мебошад. тӯли 6 моҳи соли ҷорӣ 195 000 адад патентҳо дода шуданд, ки қариб нисфи онҳо 43% ё худ 83 000 ба ҳиссаи шаҳрвандони Ӯзбекистон рост меоянд. шаҳрвандони Тоҷикистон 58 000 ё худ 30% ва шаҳрвандони Украина 31 000, яъне 16% патентҳоро гирифтаанд. соли 2015 аз ҳисоби фурӯши патентҳо ба буҷети Русия зиёда аз 33 миллиард рубл маблағ ворид гардида буд, ки дар муқоиса ба соли 2014 ба андозаи 85% бештар аст. соли гузашта ба муҳоҷирон 1.8 миллион чунин ҳуҷҷатҳо дода шудааст. вилояти Твери Русия аз соли 2017 арзиши патентро барои муҳоҷирони хориҷӣ якбора қариб 50% боло мебарад. дар вилоятҳои дигари Русия низ қасд доштаанд нархи патентро барои муҳоҷирон бозбинӣ кунанд. маҷлиси қонунгузории вилояти Твер қарор кард, ки коэффициенти ҳисобу китоби патент барои муҳоҷирони хориҷиро дар соли нави 2017 аз 1.9 то 2.56 боло барад. ба ин тартиб аз 1 январи нархи моҳонаи патент дар ин вилоят якбора қариб 50% боло рафта, аз 3400 рубл ба 5000 рубл мерасад. дар дафтари матбуоти маҷлиси қонунгузории Твер рӯзи 13 декабр ба ахбор гуфтанд, ки боло бурдани нархи патент бо пешниҳоди ҳукумати вилоят сурат гирифтааст ва як ҳадафи он коҳиш додани муҳоҷирон дар бозори кории Твер ва муҳайё сохтани имконоти бештар барои нерӯи корӣ аз ҳисоби аҳолии маҳаллист. Константин Буевич, раиси кумитаи буҷаи маҷлиси қонунгузории Твер гуфтааст, сокинони маҳаллӣ набояд дар бирҷаи кор навбат бипоянд, балки кор кунанд, ҳатто агар кори сиёҳ бошад. ҳукумати Твер бояд пеш аз ҳама барои аҳолии маҳаллӣ шароит муҳайё кунад. нархи патент дар Твер дар ҳоле то ҳадди 5000 рубл боло бурда шуд, ки арзиши он ҳатто дар пойтахти Русия шаҳри Москав 4200 рубл ва дар шаҳри Санкт-Петербург ҳамагӣ 3000 рубл аст. пайваста боло бурдани нархи патент ва шиддаттар кардани дигар қоидаҳои будубош барои муҳоҷирони хориҷӣ боис шуд, ки шумораи муҳоҷирони хориҷӣ дар ин вилоят аз 73 000 соли 2014 дар соли гузашта ба 66 000 ва дар 10 моҳи аввали соли равон то 52 000 поин биравад. 30.1% аз ҷамъи муҳоҷироне, ки дар ин вилоят кор меҷӯянд, аз Ӯзбекистон, 15.9% аз Украина ва 13.9% ё ҳар муҳоҷири ҳафтум аз Тоҷикистон буданд. боло бурдани нархи патент дар вилояти Твер дар ҳолест, ки дар чандин минтақаҳои дигари Русия, аз ҷумла дар шаҳру вилоятҳои Москав, Саратов, Ульяновск, Волгоград, Свердловск, Челябинск мехоҳанд аз соли нав нархи патенташон барои муҳоҷирони хориҷиро бозбинӣ кунанд ва албатта ба самти афзоиши нархи он. ҳудуди 50 кӯдаки тоҷики бесарбон аз Русия ба ватан оварда шуданд. инҳо асосан кӯдаконе мебошанд, ки волидонашон аз онҳо даст кашидаанд, вале кӯдаконе ҳам ҳузур доранд, ки волидонашон дар Русия маҳкум шудаанд. аз оғози сол ба мусоидати мақомоти салоҳиятдори Русия наздики 50 нафар шаҳрвандони ноболиғи Тоҷикистон аз Русия ба ватан фиристода шуданд. хабар дод ба Азия Плюс котиби матбуоти вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон Умарҷони Эмомалӣ ва ҳамчунин зикр кард, ки то охири сол боз якчанд нафар чунин кӯдакон низ ба ватан интиқол меёбанд. ба гуфтаи ӯ, инҳо асосан кӯдаконе мебошанд, ки волидонашон аз онҳо даст кашидаанд, вале кӯдаконе ҳам ҳузур доранд, ки волидонашон дар Русия маҳкум шудаанд. ҳамаи кӯдакон дар хонаҳои кӯдакон ба тарбият фаро гирифта мешаванд. агар касе хоҳиши фарзандхонии онҳоро дошта бошад, мо ҳатман ба онҳо кӯмак хоҳем кард, гуфт намояндаи вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии Тоҷикистон. қобили зикр аст, ки моҳи ноябри соли гузашта 4 нафар тифлони тоҷик аз Русия ба ватан баргардонида шуда, дар хонаи кӯдакони шаҳри Душанбе ба тарбият фаро гирифта шуданд.
بازداشت دو شهروند تاجیکستان در مرز اوکراین. خدمات مرزبانی اوکراین از بازداشت دو شهروند تاجیکستان با اتهام قصد دادن پاره به مرزبان‌های کشور خبر می‌دهد. الکساندر تراخیمیت، سخنگوی خدمات مرزبانی ولایت خارکوف اوکراین، روز 12 دکتر در صحبت با اخبار گفت در هفته گذشته دو شهروند تاجیکستان در مرز این ولایت با روسیه دستگیر و به مقامات پلیس ملی اوکراین سپرده شدند. به گفته سخنگوی مرزبان‌های خارکوف، در دو مورد شهروندان خارجی تلاش کردند به دادن پاره به مرزبان‌ها راه خود را به قلمرو اوکراین بکشایند. سخنگوی مرزبان‌های اوکراین گفت از بس که در دو مورد سخن درباره مبلغ‌های خرد می‌رود، احتمال این دو نفر تنها با جریمه و اخراج از قلمرو کشور خلاص خواهند خورد، اما ممکن است که تنها از حق عبور خاک اوکراین برای دست کم 3 سال محروم شوند، چون که پیشنهاد پاره به مقام دولتی جنایت کورپسیونی است. پیشنهاد عفو مهاجران از زبان رئیس پارلمان روسیه. رئیس مجلس بالایی پارلمان روسیه خواستار عفو مهاجران شد که قانون شکنی جدی نکردند. روسیه تا امروز 1.7 میلیون مهاجر را به روی خط سیاه شامل کرده است. والنتینا ماتویینکا، رئیس شورای فدراسیون مجلس بالایی پارلمان روسیه، روز 14 دکتر خواستار بازبینی روی خط سیاه مهاجران شد که از حق ورود به قلمرو روسیه محروم شدهاند. ماتویینکا که در ملاقات وکیلان شورای فدراسیون با وزیر کارهای داخلی روسیه ولادیمیر کالاکولتوف صحبت میکرد، گفت آن مهاجران که از کشورهای سنگه به قانون شکنی‌های خرد و ریز راه داده‌اند باید مورد عفو قرار بگیرند. قانونگذاری ما باید امنیت را تامین کند، ولی نسبت به کشورهای چون شهروندان سنگه برخوردی بشردوستانه داشته باشد. ولادیمیر کالاکولتوف نیز به این پیشنهاد راضی شد. کالاکولتوف در این ملاقات با وکیلان پارلمان اعتراف کرد که پول جدا شده برای اخراج مهاجران کفایت نمی‌کند. به گفته وزیر کارهای داخلی روسیه تا امروز علاکه 1.7 میلیون مهاجر بر روی خط سیاه این کشور شامل شده از حق بازگشت به روسیه محروم شدند. این در حالی است که پول مهاجران به بودجه روسیه برای پاتنت، انداز و دیگر پرداخت‌ها می‌سپارند به یک منبع مهمی درآمد خزینه این دولت تبدیل یافته است. کالاکولتوف گفت تنها در 10 ماه اول سال 2016 و تنها از حساب فروش پاتنت به مهاجران بودجه روسیه 38 میلیارد روبل یعنی 600 میلیون دلار فایده به دست آورده است. به حساب خدمات مهاجرت تاجیکستان تنها از این کشور تا امروز حدود 330,000 بر روی خط سیاه روسیه افتاده از حق ورود به قلمرو این کشور محروم شدهاند. برای کشورهای مهاجری فریست چون تاجیکستان که عرابه اقتصادش اساساً از پول مهاجران میچرخد، از حق سفر به روسیه محروم شدن هر مهاجر به معنای از یک منبع مهمی تأمین روزگارش محروم شدن دست کم یک خانواده است. مقامات تاجیکستان به این دلیل چند سال باز تلاش دارد تا به عفو مهاجران اخراج شده نائل شود، ولی این تلاش ها تا حال نتیجه نداده اند. حامیان حقوق شیوه اخراج مهاجران را به گاو و سود تشبیه می کنند و می گویند این مهاجران به حقوق حتی امکان حمایت از خود را در نظام انتظامی و دادگاهی روسیه ندارند. سویتلانا گانوشکینا، راهبر گراجدانسکای سدیسیا، یکی از سازمان‌های معتبر حامی حقوق انسان در روسیه میگوید مهاجران را میتوانند مثل پودا در یک تالار جمع کنند و بدون کدام بررسی حکمشان را به دستشان دهند و گویند که давай до свидания. گراجدانسکای سدیسیا مهمی در یک گزارش مفصل گفت مقامات انتظامی و دادگاهی روسیه مهاجران کاری بیشتر از تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان را هدفمندانه از این کشور بیرون میکنند و محاکمه پرونده اخراج یک مهاجر در دادگاه‌های روسیه همگی یک چند دقیقه را در بر میگیرد. در این گزارش از جمله از یک دادرس در منطقه چرتانوی مسکو یادآوری شده است که در نیم سال حکم 2500 مهاجر را صادر کرده به حساب میانه برای بررسی هر پرونده همگی 9 دقیقه صرف کرده است. مقامات روسیه مهاجران را برای ویران کردن قاعده‌های بودوباش و همچنین برای گناه‌های خرد و ریزه چون ویران کردن قاعده‌های حرکت در راه و حتی برای نپرداختن پول تلفن یا خدمت‌های کمونالی میتواند برای مدت از 3 تا 5 سال و در برخی موردها تا 10 سال از حق بازگشت به این کشور محروم کند. اگر شما میخواهید که از آخرین خبرها و حادثه های روی زمین آگاه باشید، پس به شبکه ما حتما ابونه شوید.